E mo na toi fatalo fatu sa mo le tunu pele ni vai ngole fiafi o le whaawina ni o tātou por kalame sa mo ngaluenga wha missionary e pe ona iai a fiafi taitasi a eli ama taina le tātou por kalame nei po ia o le atu ina atu nei ia wanoa i le sunga ia tito e saunia tātou talo. Mātou toi whafta ia o ero mātou tuanga le fiafi. Awano mātou wafe atu le ie whai une yaso le rofo lau fio. Nā matai oe whai wina fui oe le yaso. Me lelo mātou tua, mātou te whafta i tele ia te oe ono lo fiso soan mai wai umanuia i le yaso. Uila vana le i wha umuina ngā ruenga lo mātou tua. Ailo mātou tautonunga le ie o mātou tini taunu ule ungol le yaso. Au tu mau pero o lofa i mātou. Ia mātou taro le ia mātou sauni whasoa. Mau foi la no matu te felo e mala o una o tonga ia anga le leima fa manuia o una i lo fa unga ia te ia anga le mai foi ma o nei le ie matu sauni tal no ma fa so ia ina ia fa pena no so swani i mo sa mo so matu pele talo le ie fa tal le ino lo finalo ne ia lo mo le mana lo fa manuia mai o le pono o Yesu amen amen. Ia, i ele tua ne fiafi. Toi fatalo fatu le sunga le missionary ko wati fa felo ya tfo ile sunga fa fenga inga ya tito mo tatu sasi tolu fo i peon masaniai. O falofa fo i ma fatalo fatu ile pa ia mo lunga sio tatu o tinu pelo sa mo ma lo so i fo manuel le sunga ile missionary. So i fo maua malange mai lo sunga fa fenga inga lo sasi lo overnight tu o vai. Ona foi tu o le atunu o le laulang la atunu o New Zealand ia o mo fai tato ma futa lunga foi o pau le ia po teknolosi fa o po nei foi ia le o tato ma futa le nga le mala lo fo le tua ia le nga foi le fa ngaloina ma futa ma so tato atunu i Samoa ia mo Samoa la fa se tafo nei laulang i na New Zealand Australia ia nei foi tonga ia au po fela fa se vai nei a kelopi o maua mai ele tātou proclame pen masani e vasta itasi o le Samoa for mission Samoa mo ngaluenga fa missionary ia o leo te whaatalofa ma ofalofa atu e neva ngo le fiafi le swafa manu malo o Yesu Kristo malo le lei malo tau lava malo sei fo manu ia fa fela ia tfo ile sunga fa fenga inga ia tito neva ngo le fiafi malo sei fo manu ia e fo manu ia le sunga fa tonu fatalofa foi mi fa felo atu le sunga o watu nei fiafi ia fatalofa foi Samoa tu pele le fangroina fatalofa foi nei datu matu o tapu i me lawa ma mauta ia o mo moli tu lava le upo le tu lo lawa se lava mo e tapu i me ia fa felo ia tu fatalofa ia ele ngalo foi fatalofa so tatu tama o so tatu watu o si mai ia ma tu ai fatalofa ni fiafi fe lava mo ia i mai o tino fe lava se meu e pa fonga mai mo mini ia la leo neli cho ia fatalofa tu e so matu tama ia o tama Samoa uma fatalofa pe ni fiafi ia nei ma lo le soifo manuia o sunga i au na le tu ne fiafi ia talton o le a tatu anga i lo tatu fa mo nei po e fa filo ia tfo il tatu fainga pa anga ma tatu RCTV Samoa fa talu fa tfo i le pulenga o le ofisa malu ia o lo fa tau ia il tatu fainga pa anga ia wale mo molina o le au nanga o Samoa mo ngaluenga fa missionary ia i totono mauta malawa fa tai tfo i le au na le tua mese o le auso ia mo le so tau au foi o wal tatu ngaluenga fai pea e pe ona ia la sunga ko vati alu ia yo faiva o le tatu a matania fiafi ia sau no ia la sunga missionary ia tu sa mal tatu fa tal no nga ni vai ngo le fiafi pa tere la sunga fe nga mai fa pe foi le sunga fe nga ia tito ia o tito fa talo fa tu Samoa ia mai la vai mo tele se pa ia mo ngai ia fa talo fa tu le sof pele Yesu Kristo ia le ngata fo ilia mo le fo sa fa aftai le sunga mai ia ma le tau tua mo le ona nga fo tato
a Global Kingdom TV ia ma fai na whawawi na peo na tau alanga ia ma alanga pele upo le tua mai le au na ia ma fai pe Samoa na wha si awina ia le ngata fo i leo le wha manatu se whangwhang ina ia toi dai le mafutanga mawhana ma le tua e whaawau e tiute ma whaiva i whea lava se vaengo le lau langi wa wala awina i le tua le ola ma le soifua na i o tātou ta ngata Samoa le ngata fo i leo tātou TV na i Samoa ia le pa ia manu se tātou atunu o mafuta mai lunga fo ni ala ata ia o te whaatalo fatu ia o lo ingoa o ko vati a stap ia o le Nepolo Kalami ia o le Samoa for Mission o Samoa mo le ngaluenga wha missional ia Samoa mo atunu mu ese ina ia vatu ele tala le ia Yesu Kristo lea wo wha manuia ai le tua ia Samoa ia lewa se lau iwa lima se futa usanga le matua o le tala le to tono Samoa ia o disi ia me te tauna tatou aora tatou mai tauina le tatou savalinga o le atunu ina o avea Samoa matunu Kerisiano ia lewa se lau iwa lima le matua o le tala le ia lona wingo le lua o tonu sifuru e a toa ia le lua se lau tausanga talo na tau no le tala le to tono Samoa ia le foi o fata o 24 fuanga fo el tato ngaluenga le wai mi Samoa ia o le fo se fainga e fai fo se matou sao o ne ta ua tele le taimi ma le aso na tau no ai ele elo Samoa le tala le o tato sapia nei ma tato mawai le sao tonga tato te tapua e ma fia ia Yesu Kristo no fai tato pepese ma taulo na swafa i so se tafa ma so se vai panoa i to tono Samoa ia o se foi na fo fanga le fo tapena pena tu e mo le lima tau sanga o lumana ia se matu tapenanga foi le atoanga le lua se lau tau sanga talu ona ia ile tala le to tono Samoa e to tele tato tangata Kerisiano e manatu ma le vaenga lea lo sungi fa fenga ia tia ula vai ia le tangata sava di vali maleri e tumu au le loto fa aftai mo le loto mo la ono le anga le o le tua wai ana le aile tasi valu tolu se fulu ai longa tato te o mai neva i tau ma lewa tato iai le tala le ia Yesu Kristo o tanto o le alofa tu noa le o le tua pe afa pe o atu le ola ai au lia le ola ma malosi le lua se lau tau sa vi ia le ia o te tale tono po lua mana tua mika a Mike ma lau songa fe inga titu ia sa ia iwa lo anga fo i o nisi o fo nei fe a wosi atu no ta tono fo le fo isa ta fe se to ni so ta to Samoa o le aso le umalola ia le to titi o atu tai o le aile umalola ia o se me foi le wa sa le pisa lava tata no fo lava ma mai tau ma fatal tai po fe atu ia le o toi nei tu la uma le aso lua fa o se tema lu o ia o le lava le ia toni me no pisa le o le vele e va to foi se tato fa malu si au tato au Kerisiano tato tangata Samoa ai e ta ua ile fa tete ma le matala i to inga valo anga fa pele o ngai ele tau langi se tangata ola se tangata tino ni le to fio mai o Yesu Kristo ngai o la o mana pese o mana ta oto le upo le tua le fa vai foi le o meu ma ele ai se ta sinata sila fia pe na te loina loloinga e leo se tato mata o tato te tala noina po a fea fio mai Yesu nga walo manino mai le saunoanga po te tala inga Yesu ele to fio ile la ile ma sei sia na te loina me ia loloinga ele fo stato pisi nisi e tau su e nei me o te place no manatu no so ne fa fenga ele manatu o se fa so al vaenga le ale o te o taulo ma fa o le aso le o le tau langi mai ele o malala e faftai ko vat o le wa sa mo vola su al fevrier sa metulanga le e mo ia o le vo sakale pisa wa e so pisa al faron lo al mele sa fa in fatal tal al pawal mele o ka vai ngal kimu mele sa mo sa vit
ele ai angi whailonga kau kei loa ai e moi ma whamaungi le mepenga e sau. E ranga ore mea fo e o ai ai e sunga kera o sila fiare. Le umara Sa ore. Ioi. E o ai ai e sunga kera o sila fiare le ngei mere o vavalo i tangata. Ia me whaftai le tua. Whaftai ai le tua i ronga rofa ma ronga ngalei a tatou. E le o iai ase si whape ua whawhainga ni aso po ua pisa po vevesi e aware le mele nga kaku whaongononga. E pau a fo le mea fo le la sa whakarikari a ngaka. Mai rei fo sisi wo, e ringi whasalangu a whape mai a mera ka penga ngi mori makangi ma Ia ai ape, kere rola po feo o hairo vanga ia ma la ka penga ngare ngwhai. E sa oila usu. Or mea fo e whai marwhai keke ma whai marmata o marwhewhai le atu. Nanga e whape e ngufu a sa oil kala fo le. E whape o le moe a sa whai mai o vai asore umara lang. Ia le la o sola la mau. A le ua raka ku le laka la ngoa lang. La tatalo fa soitanga kalwaila le mata. Ya me e rakala. Le sa kala kuspai arkema. Awar fa nga. Sa wa maru kispuka ni fa se me fa singo oye. Ala suma. Ia viele lipte go ele hoteli sa tala wa ele sia nga ia me. Amen. Ya mali. Ai moni ma fa ma ni sa no nga sunga ele missionary. Ia wa a matau so sofa tangata le finangalo tu tasio le tu. Amen. Le awa umon fa tau to tol finangalo le li. Ia mele sa mo awa le tu vali. Ia awa fo i tau te taliton. Ia tau fa tu ma fa lango le li. Ia o ia lava o fo lia tau fo launa. Ma tau sa linga. Ia e fa tai fo i lau sunga missionary le wa fe al va engalia. Ia langa wa se ile telo tangata ma talitono e fo le telo tangata e o lava yo tatu tangata Samoa e o le fia o mai sile lotu ia o nei fa alinga se fa pe vi ele ma lo lava no sunga ia e se ta o le tala le leia Yesu Keriso o ne fiafi lo sa ta pena o le polo inga sili the Great Commission e mana tua e fo le au na po le tala vou ia le sa po na fia po tala tua na ya o Charlie Kirk ia tasi le toa ia tia u le tala le lei e le isolo muri le fina wina le tala le lei ia Yesu Keriso ia o lata ita fo ile ta talo ia tele ni tu pulanga i neio na po so that many young people to be rise up and have the courage to declare the good news o le tua in whatever it takes pela fo si au na ya Charlie Kirk ono le tau tia fo lo na ia tina tu a te no pesa ro mai mo le maliu le ale nei fo au na sa stasio polanga mentor o se upu no tau fia mai le mentor le sunga ya Charlie Kirk fapia o le alu ai o le tama le o le whaava. E leo whaapea ono wa maliu ono le tala le lei, po wha amaturo ono le tala le lei. E le whaapea ono o le lei o langa debate, e defend le upo le tua. E le whaapea ono le matautia o lana muli ya Yesu. E whaapea na whaswhai tau na lu e whaelo tangata. O le mafu anga wa o ele tama le o le whaava. Langa le tangata le la sa maliu mo ia. O le tangata lai le lang, o le tangata sa maliu mo ia e ngoa ia Yesu Keriso. Whapena fo se wha aso ni e fiafi o tau ilo ma whau. E po a telo ni me tatu te whaia ma tato o langa tui na atu i le tua. E le wha apea ono o so le lei, ko se tato le lei, o ma fua ina tatu sa wali vali ma Yesu Keriso. Ai tasi lava le wha apongan, tasi lava le mafua ama. Ona o le alofa tu noa o Yesu Keriso. Ia te oe ma ule tangata fo vale ma tangata whaasanga tau i le atua. O ia wa alofa mai, pen fa mele upo le atua. A o tātou wanga sala pea na alofa mai o ia. Ki wha pena e se manatu ni vanga le afiafi.
e matautia le alofa tunoa o le nei ali o Iesu Keriso. Le aua lave ino tātou o langa whainga ma tātou mau ai le saolotonga. E taurona ingoa ma tātou tatalo, ma tātou wola se oli tātou te le iloa mua. Lona winga. O le nei manuia o tātou ai au. E le tatau fo i ona nofo ia te au. Pe nofo ia te oi. Pe nofo so stangata lava ua ola sava le vale ma le tua. E ao na tātou whailo ma tātou whaasoa atu le manuia. Lea wa tātou maua, ona le alofa tū noa o Iesu Keriso. O lea, e mafua e fo le nei polo kalami. Sa moa mole ngaloenga wha missionari. Sa moa for mission. Ina ia whaasoa atu. Le manuia, wa tuina mai e lo tātou tua ia te tātou e ala. I le ola i le malo le tua i lunga o le fonga ele. Ana whaapea i le ustai apore amo e tusa ma le whetalainga le tua i le kenese se fulu ma le lua. E na whai atu e le tua alu le nu o te whaasino atu ia te oe. Ai wha mai la whaapea e alu ia le tangata ne apore amo. O no uwha manuia le ia te oe, o te whaamamanu i lo ingoa, o te whaamanuia ia inga uma. E ala atu ia te oe lono inga. O le manuia o tina mai e le atua ia te i tātou. E ao i whaona tātou whaatino le wha missionary. E le ngata nao ni tangata Samoa lapa. Le ai e le tatau ono nao ni tangata Samoa e o e le manuia leo le tana lele. Ono lai e tau langi le whaalinga e fitulo no whaipuiwa, whai mai. Whaauta e mamano tangata uma mai an ngangana ese o atunu ese o malo uma o mai le nofo ali o le atua malato tapu wa i luma o le atua lona winga o le tala le ya Keriso e leo se tala le o se lanu le leo se tala le o se ngangana o so se tangata lava so se ngangana lava o lea mafua ino tu leile tatou polo kalamele nei Samoa for mission ina ia fesoasoani a te tatou e sui le manatu sui le mafaufaunga o le tala le e lea na o i tatou a tangata Samoa loloinga a e tau atu i tangata Saina o tangata mai Afrika o ailawa aua le vaui ai tatou atu inhatu i le tala le ai se o i tangi e whaape tatou ia la usenga ia wata fa longo ia o Samoa o la usenga nga se longa ia tu lo peto ia tia se longa tale o lupea a le fa pongi sai tatou ona o le nganu ona o le lanu ona o folinga a o ngalo ia te tatou o folinga ia le fina ngalo le tua tatou te a apa tu i le manuia a tonu fa peta to yo Emilio ngia la usenga ma tele la to tupe mo tulang fa pena alo manino la upo le tua ino ia Iesu Keriso fa pe e mo foi na tato maua me uma ai ale ai Keriso e ma u mau le tami e fa pe na fo so o va ai nei tangata e ui le telo manuia i le tino la te maua ai o te nofo ma le talo fai e o te talo tono fo o la talo fai me tangata i to telo tato talo fai ngai au Samoa maki kiva au la talo fai a te lato talo fai fe te me o me le oti e le ma fai e ana o mana tupe o na lave ai o ia pe a uma me le oti ai sia e le fa pe le anga o le me le o le me le au mai fo e le tua ai peta o le o ia o se me fo ile se me pupu e le ai wa tu atu le tunga ma au le o mana manuia o tali tonu atu na mai Keriso ia te tato e hala i lana tala lele o se mea le tatauna ngata i hatia wai o le polo inga sili what is the Great Commission o le ale polo inga sili o le polo inga sili a wha upo se pu whaingo fie o le whaatonunga the Great Commission in other words it's a command o le whaatonunga lono winga ia te aula o le whaatonunga sili na whaatonu ai e Yesu na so this is a command that Jesus was telling his disciples. Lele matayo le matayo lua valu ma reko suono ma le ngaluenga e mua. O tusi ya le sosoani ele ngal pau yo tusi. O lo tala noa mai ile Great Commission po le fatonunga sili na fatonu ai Yesu na so. O le mele o le fatonunga sili po se fatonunga
ile ola i fo o mama mai tatou samo a ola fo tatou i to tono ainga a fa ya tu fa to no tama ele se me ta o le toi e ala o tala na ele fa no to toi fasili atu i se i lo tama po lo tina o la fa no tala o la me te mana o fa fena fa le ai e uma loana na pa u mai le upu mai le ile i fonga tatou matua ile me fa pa wale me fa so fa tinolo ele to se me ta o to fasili e a fo na o le ala tala o le tau fai fa matala tala tu me ta o fa tonunga e fa pe na fo i la wa tilo ile fa tonunga Yesu yo na so ele se fa tonunga fo ile to fasili atu la so e a fo Yesu ma o la fa fe ngone me le o ale manino o mana ta o Yesu yo na so fai mai io tu atu e fai no ma lava ma so ma fa mai ya Yesu yo na so fai per su vale o lo sfuru mai all authority in heaven and on earth has been given to me mai o le pule uma male mana o ile lang male lalo lang watu ina mai ya tia to mai la ia therefore ole nei go and make disciples o mai lo e o disciples of all nations abele tala le leile inu uma ina ia li liu mai nu ia tia o fa fela ngai lo li liu mai nu baptizing them in the name of the Father fa fea ia mauti no o tau papatiso tangata nei ile suafa o le tama le alo ma le nganga pa ia o le mele ta o le fa so make the nations disciples turn them away from their wicked ways ia li liu mai la tau fa pefea wala tau tau tino ea wala tau 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 le suafa o papatiso i tatu tangata nei ile suafa tama le alo ma le nganga pa ia o na alia o le kam fai oto atu le me tau o le fa so discipleship o le fa so fa mai la ia and teaching them on how lo leonato to obey everything e o si tai mai I mea uma uo fa tonu ai oi fa fonga fa samu to obey everything I have commanded you wa o matangata na e o si tai me o fa tonu ai oi o na fa mai le forfolanga Yesu o te fai ngoina the promise le forfolanga Yesu and surely o te mauti noa I am with you always mai o te ia te oto to the very end of the age o te ia te oto se ia ho o lava le ngataanga longa winga is not a suggestion e lisa manatu po se opinion e lo fa mai Yesu o le asto manatu e to te ope ato mawole mele no it's a final instructions from Jesus le na avatu yo na so ina ia oe ave le tala le leo o peo ira le fa na o lona yo le tato church e kalesia lo no inga peo le anga ato le tato polo kalame fa fonga sa mo se foi lo sunga fa fenga le tato tu le ia to tono le tino ke riso ina ia toe fa mua ave le tato fa mua ile polo e masini ina ia toe ta pena tangata ele ngata le lato Yerusalema ele ngata le tato Yudaia a fa aperta to Samaria se ia ho atu lupa se ho atu lava I tulu inga ale lalolang o me o ko muli a foi na lata ko leo lata o na tol ma na va se tua a ko tono a inga po se matai fo e ia me ta vo yo pasa mo o toi upuale al toi na o po muli al toi na ia o le ama la ia o ia pule I fe o upu na fa tau na fa pe na fo le fetala inga le Yesu it was his final instruction na ona toi upu ia fa ki ono so ora ia aveltala le leile wa mana tua fo tu sanga luenga le na fasilia toi ia pe te ruma ma so Yesu ya Yesu pa pe Yesu o a fe e te toi fuata ele ma lo Israel wa le ova wa lo lo le toi tu mo Yesu le la wa lo e so Yesu o toi ya Yesu o mo le pule mo le mana o me o mo lava le la wa to lo fasili o no vai temi le apata to tilo e mo to
o le lava e polonga Israel ya Roma so le pule Roma ya Israel le la fesili atu pe telu malona manatu ai le ai la le power Yesu le wa ya Yesu le pule male and all the power is within rona winga ele te mamao e sa lo Yesu au mai le power le Hili uma ya Roma makangaka ye fa fiu Israel le la fesili atu pe telu mare mafau le Jesus, when are you going to restore the kingdom of Israel? O le la ka ngoi ko fa foi mai le ma tinga ya Israel mai kele ma lo tinga ya Israel asko ma Israel o le la ma la le pete le mata uti ya Israel le la lato tala fa solo pito ona le tua o Yehova le la wa turi loa e peteru le mana leo o le tua malona manatu o le atoya fa fo le malo Israel a tali Yesu e se le tali o le tali Yesu e le tali na manatu ai a peteru fa man tali a Yesu peteru e le yo o le taimi o le merna mai le ai foi sesi e le sto pisi isi ai this is not what you supposed to ask fa malo Yesu a le nei o fa tali o Jerusalem o le mele fa yo to o le toi futa ina malo Israel is not your business anymore. That's God's business. But your business from today, our business is coming a peterum maso Yesu o Jerusalem fa Italia auto mawa e fearful nga pa ia to mawa mana o ko business la o le avetala leile ave fear ave a Jerusalem Lutaya Samaria tulu ingal lalang o lale wingo Italia Yesu le Italia toy instead of restoring Israel by itself ala Italia Yesu o fa fo siele sa wai o le ko sa wai fa fo sia uma malo fa fo sia uma tunu fa fo sia uma ngana yo mai uma tangata ile malo le tu le ala tau nu o fa linga e fitu foi pe fo mai fa uta e mamano tangata umalama mai wo uva ai atu o lanu ese o tangata uma wanganu o i le pu e mai le tala Yesu le fai a Peter le pu e mai fa alinga fitu e fai peipa le tala Yesu na fai a Peter o e fa atari le mana le auto mawalo o lo i fe o nga Jerusalema o se o Judea o se o Samaria o se o le tulu inga ale la langi aisha ina yo mai tangata ia tau nu fa alinga fitu fo ipuiva tangata ne ole restoration ele mana o ile tu ole restoration ele na mo Israel restore of course e restore ele tu Israel but ole fina ngalo le tu ele na Israel e tau na restore e tau foi ona restore uma tangata ule la langi ina yo ole sala mo foi mal tu sapeteu ai o lo sai pea le tua soifua se ia o tangata umalava i le salamo o lea lava ele o ese lava lo lea lava o tala no mai pete e tusa mana ngana saranga ngana Yesu ia te ila tua le tua fio de lang no inga o le fa soa ia tatu sa mo formation o le toi fa manatu i tangata le fa tonunga sili ele ai sa filinga fa ia ele ai sa filinga fa ia ile fatonunga sili le fatonunga malitato wali ile malitato faola o le wo pule ya tiau o le na faola ya tia o no winga e lua me ia tau mai il tato tau tinonga le so uma tato le wasa vali mai Yesu fa mai o Yesu o lo wali malo faola e lua me o le ali mal faola to tele tangata e fia le vai ngolo no lua faola o yo lo faola ai musu e ave Yesu mo nali le winga wa faola Yesu ai pulea o le olanga tiola Yesu le ai e lua mea e le ngata e mo lana faola Yesu mo le toyola a ola o mo lo wori isia wa pule ma Yesu le ola mo le to pulea o yo me fai a ita pulea o yo upo lafu a ita o pulea o yo tala fai le ai isia wa ali Yesu le ola o le mena wa pule Yesu ya tia langa o Yesu faola ya tia al to tele o tangata yo fo ya el mato fo ifa na potonga e fia fa ola Yesu ai muse ola le la kala na o Yesu ai o le melanga le tele fo isa missionary
le foi fa le to o to to le si ma to misionar e fie taulangi le upu o fa la ina bo fa la ina a le ola e musu e ola Yesu ia e te o se no fa po sunga fe nga le pia ni faftai ele se fa po telefone le wa pe yo le ko ka le si ana tuale tala wa isi me vole pe ka mo ngi lo ka lo ko vole we le sa wa ngo fo le e winga le lo fo le tu me fo le pe ke le a pe wa le anu tanga ta fo le e pe yo le lo fo le tu le ali ka ko wo o ale ai pe nga fa so ta ya e fa sanga e ma te mo e o me lo so amen ka ko mo fo le ka ko ma fo fa mo ka ki fo le lo fo le tu nga ro fa me ya ka ko ma me ka ko pe ngi pe vila ka ko fa o ko pe e sa ngol tu la fo de i valo anga ma me o professor ye tanga ai le ka hu ye o le uma le fu fa ku la le o ka ko violo le sia so fo ya e ka ko ka ko nga ma ka ko wi pe ma le ye lo a ka ko sa va vari ma Yesu ele fa se ka ko stanga e ke o foi kala paulo wi is kala inga ese ku kala inga mga maya ko roma ko wola ila ene awangi ko korean is kala inga ese ku ngai kala inga kala ya ku mo ya ko me kala paulo is kala inga ese ku kala inga ya an kemala le foi na pe o ye ni le menga esa ngo ngi manga ya o le fa punga o le sava valley fa tashi maleri o le ka ko walk together with God sa vali fa tasi male tua e ka ko ke ka mu le nei pe ole au tuta a sa o me fa sanga ye ele vai no chefu o ma ka ki fo yo me o le tato e le mai tato le ku so ske ele ma vai le to fe mai o ke le ku inga ko inga ya ma peva ko vai o ila ka ke lo le ma ka ki o le lo fo le tu le e a renga ke ka fa me kala mai ma sa ngo mai fo e tu la no pe o ye le ma ka ki o le lo fo le tu le ka ko ki fe wa le la lo langi wa ka ko ka ke manga o ya Yesu a ka ke ro manga e pule Yesu ya ka ko usa le e ka ke manga o Yesu e manga o ka ye fa ya lo ko arka uorme sa pa vali fa tas me Yesu makako e pule me Yesu ya kako boku inga ba ye yo le mera e o to wa to fa mala mo so pa ti so ti ala ya ti la to swafol ta ma le ano ma nga pa ya o le kala ingo tala le pe yo la kala fa tai te lo te ya le fa pe ngo kako ele ngo kako le kako ki ala le fa fo mai lungo le linga ya nga ya kako friend kako pa ora ko fo ile me le fa ele ngata nga ka maka la ile le fingalo le tu a le fa ko ki fa e inga ya lo fa no o si ya lo mo fa no nga penga ka i se fu lua o se fu tau sanga ka ke va ye no mai ko o kivi e fa ka ya lo ko i ka lo to fo ile le e ko fa marcia ya lo ko fo ile le se ale o nga tante ma wala la mai ma wala mo al ngi kan ma war kai mi e ko mai mo ni simia al nga kai sa va vali va kasi mo ko ma lo fa ile tu a fa nga mo ya lo fa mai Yesu ya ka ko so la le me la nga ko ya lo fa ile tu a fa yo nga mo ya lo fa mai Yesu fa o la nga ka ko mo fa tanga le ka ko a shala ele o fa yo ka ko la nga ile ko mo se ya ba ko ka ko kai mi fa va mo le tu e pule ile tu ya ka ko pero ka nga mal ma yo ka fu fa lo mo ku lo sa mo nga lo su nga fa dia ni ses ali lo le fa so ya te tonu le to i pase tu pe chacho ma lo ne sia filosofa fa venir o no chacho taimi ma nga fa lo ma lo fa so le su nga ma lo la fa tai ya o si va nga le sa ta pena e pa so e fo ne pia ko le ala le tuti ale wam ile fata no ingo le polo ina si wale wo tom fai ocho atu o le polo ina si ele patino na se fala potonga po na nai tangata
o le polo inga sili le ita oto mal manino o tangata kerusiano umalava po le ala vata nga kerusiano ye lau kerusiano o le fatonunga le mo oe ma le kerusiano po nai pe o te manatu e afala o kerusiano o le fatonunga le mo pe nai e te manatu o oe kerusiano o se lau pasini ia malia mai o le fatonunga le mo lau fionga le kerusiano lo e manatu ua atoa lau kerusiano o le fatonunga le e mo oe o le fatonunga ia e alo avele tala lele po foi lava ba foi e ngata lava la o ia malu si anga na Jerusalem i lau Jerusalem make sure o le te avele tala lele i lau Jerusalem a foi we si le fia e o lo malo si o Judaia e tusa mate te inga le tua famole moli o le fatonunga lea e mo lawa fionga avele tala lele i o Judaia i le meno fatu le tu e po fe lava o Judaia a tala noa tu Jerusalem ma Judaia o lo tala noa tu le ngana fo ile fa matala lau si o manga po fe lava wai o lau o le tatu Jerusalem o Samoa to tela la tato o le tatu Jerusalem ai sia o Samoa tato te o mai no winga a foi o e Samoa lo i Samoa ta la ina Samoa tatu Jerusalem mai Samoa ia a tala no le Judaia ia a tonu ina ni sila wala ko kiki ako ke le ko Samoa ni sila ma Australia o Samoa lo winga a o la Judaia na ni sila o Pasifika ai Samaria ia watu nu e mama watu male ma Samoa la tu oi Papua New Guinea ia po Samaria na ia o Solomona ia o Tonga le meno ke ia ia ala tulu inga laulang ia tulu inga laulang ia Asia sia to yo ola o sa tu ton ia o vaenga ia le o Jerusalem le o le Utaya le o le Samaria le ata ngata Samoa leo te patino tu ia la fa sol ne fia flona winga a foi ro Jerusalem na te na Samoa o e kerusiano o e ustaile le fatonunga le o fai o ma o fatonunga le aya o Samoa na wai na Utaya o e ustai fatonunga le por mela ia o me nga fai la banga me nga fai o le TV la o le kintam TV ele ni mena tato le ia ele o fai mai fatonunga Yesu na le kintam TV pe na o ai po every Christians le fa tonu Yesu o kerusiano umala na fana nau mai so o Yesu malua o lo alu e fo fa tonunga le lo no winga e ta ua le tato sta e fa tonunga le ai ala le wai o le ala tiuche le wai po ana ia fai nga fa vai ina ia sta ia ile nei fo ngai o inga ta o le wai e fa tau no o le polo e masili so o le wai is an international and interdenominational movement of Christians o se ngai o inga mai so se atu no lava ma so se ekalesia kerusiano sa amata ina le tero fa tero proclame ta si va ono se fulu ele tasi o tōre tala le sofa ya Lauren Cunningham so na amata o le whaalinga o nganu ia leo tō sila mai o background leo ko aku le nganu le kas o le whaalinga le na amata ile wai o nganu ia ku se whai mai na ba ai le tamaloa le ile tasi iwa lima wha po le lima ono ile whaalinga o nganu whai mai wai ai loa tu nganu me o nga koe kesiri la ia le tupo ange nganu ai fa yaku le tu tau le o ngalu na te ba ai lori o ngalu tu pulang mai ko kilo mo me o young people the waves are young people fa malai mo pie olo pie fakir pie lalu o le ngalu la kursi ngalu palasi o Afrika la kursi ngalu palasi Pasifika la kursi ngalu palasi Europa me o le ngalu o lo ngala o le ngalu ia of young people ia le ma fo nga ngasa ku ngaku ya ngalu ye ku nga makal pok lame le ngop sili mai ya le fa fia pesa fa ko yo va ku ya wa nga fa nga technology ya so ko du pe la fa ko ngalu ale ni o ngalu ye sang so besi but these are the waves of the nations the waves like you have to know they are going into the nations. Also, today, YWAM is operates over
180 countries. Mo over se lau balu fulu ya tunu. Ua yai le wai wan. Le ono fitu le matua le wai wan. Lea ua va aia le wha tau nuina le tua le wha alinga. Na ave le tua ile na au mai e suafa ya loren. Ile tasi iwa lima ono po lima fitu. Ma. Le whaalinga la yung ngan, lewa wa aia. Bo opa le se lau walu sifuro tunu. Wo ho o tu ile ngan wenga na waiwe. O le ale ma le mafuanga, o le tala le. O le tala le ya ke wiso. That's the only purpose. So, o le ala le tali ale waiwe. So, waiwe, we focus in 3 areas of ministry. Me ta ole whaevangalia, tala inga. Nga le ala tala, tu e whaitoa la hunga, ma me pena, me moa mona, na e tali atu ai i le whātau nuina o le polo e ngasili mana tua le polo e ngasili whai mai i o tu atu tala ina le nei tala le lei i tangata umalava ai whai mai mata yo i o tu atu umai whainu umalava maso papatiso le sofa tamale alo malanga pa ia whai mai lo mea lona muli mai o tau o ya te ilato i mea uma ua o ya te oto o le ala le tali ale nei ngai o inga tala inga, tala le tanga tō malava. E isi, e le lei melea leo tala. La unga, alu whaito alu, e lea ai malea ai. Melona lua, training, whai kole ninga, hao. Hao tangata, koleni tangata. Aisea, e mana o mea tangata na hao. Ina i loa upo le tua manino i o le. Mata yo nea loa valu su, valu loa sifuru whamaya. And teach them everything that I commanded you. Hao ya te ilato. I mea umano whai atua ya te oto. Maya. Rona winga. O le tatou nganu wenga whaatala lele. It's not just saving soul. To tele i o le whaswhai tau leo whaano ngoi. Mea tau nia i a ola se anganga. Le ai. O le tatou tala inga. E te tau na atoa. E te tau na atoa. Le ngata e ola le anganga. Ai a fwai le anganga. O le meno tupu to tele kero siano. To tele no whaola ina. Ai le tangata wa ina. Ina ia ola le upo le tua yaso te tasi. Ai to tele ako. Ia ngokania Yesu le kausanga le. O ia ala me ia fai. Ia wa kale loa. Sa mo tupu. Bo whaola ina. Ai le ia au ina. Ai au le singa me le patino le tala Yesu no fai ona so. O fai no wala so. Papatiso le sofa tamale alo malanga pa ia mai o to wa ya te ilato I mea uma no fa tonu ai o to o le sile me le misi le to telo to o tala o le kole ningo tangata ye loa ola ya su tasi me vai na te va ai to no Samoa o le fa fitau di tele Samoa lo o la vai vai o ainga ma lepe ainga ya no so e fa fenga mo leva no nga lue me o tala vau I Samoa. Il mato kole ninga le ta o le TTS. To tele o tala vau o mai mato kole ninga nei. Su valu, su iwa, lua sifuru, iste tolu sifuru. Ia le wasa vali nei le. No a mata na fia. Lua fe su lua, nga le o lua o lua lima. Ia le o over sifuru tau sama. O le to a tele o tupulanga. Lua sunga I whawhenga inga. O le whawhitau le numere tasi lava lea. Ia mala inga e tsawai. Te au matua. Ia fasi ta malo tina lea fa fitau lea au tupolanga yo mai o vai venga nei ia o lo ngoi tele pe fali soste so ko nga vai venga lea me no tupu ya te tato wa ese me wa ave tato fa mo o le tato Jerusalem ma le fa le to esia o le sia o onga lea o wina tato tangata o le ala fenga o le olanga ave o e makamuta fa pe I fo ringo o le kamuta Kerisiano a vea o e ma fo mai fa pe I fo ringo fo mai Kerisiano a vea o e ma loia ma fa masino fa pe fena vea o se loia Kerisiano o mea ni le misi tasi le mata fa yoi ale tato tino Keriso o le upeto ya tia le misi to tele tangata ya ta mai le fa fo mai le kamuta al metupu ya ele se fa fitau le tau na tia tele ainga o le sile matonga luenga fai le wame sa mo I fanlauni e sosoani ainga fa mo la to fale wa fai matoa o ka muta no so fa fenga a tu la sosoani o tala lava ya ana ya ainga wa ta fiu ne me ka muta so o fanga me lunga le pili ai la ko le fale ye le uma fai le fale dal me le tupu o ka muta
le ka muta ai nga oi ka muta ma o si ko nga me nga ia saule o ka fale o ko ina papa o tur fale ai le ta chela o papa la ka poi o la metro sola male mal ka muta la au o lo fa o la ya ta fa le ka muta le se o la nga o le o la nga fa ke usia o le sile meti le bisi isia o misi e tato le atoanga o le polo inga sili o le atoanga o le polo inga sili e le na le whaolaina o tangata e whaolaina tangata ma o tangata le whaatonunga na whaatonu o Yesu na so o le whaatonunga o le olanga le yaso uma ka pewefeo na fua mai ka pewefeo na ola yakilu o le tani na lea ale waiwai i le polo inga sili so ona mātou ia ngaluinga o wai lava pe ata mai pe a le fai mato te anga i te tonu o kato o tato polisi sa yo sa mo in the high school o mato ba inga taula o tupulanga uma wole au sia o le tato NUS we focus o mako target e o mai i le wai e o mai a fa wa o le o langa a wina a ve o maka muta ka ele ngata le le ka muta ai fa ma o le ka muta e te le nga o e te le ai tupe na ya wa le te le o lo pe toya nga e a wa o e a so so ko nga me o le wai so o mato tarila ile a o tanga te le ma foi na ele mato university na mato university le ta o University of the Nations ia so ko nga maka upula ba ya o le ma fuanga e a o tangata ko le tangata a o le malo a ve o ma CEO ma ta CEO lo fa ile tu po le ala va ko nga matanga wen o le mena le misi a o tangata ile a o ele le langa fai valoanga o le sina me wata va ai to telo tangata fie fai ne me o le perfectani a le ola ele tu sai mal mo pu perfectani o sia misi le men fama Yesu o le ma ni no lo po Yesu papatiso tangata na fai lo o le liu ma wa o lo ila to ina ia ola le melo tu fina ngalo mo le upuna o ka masangi e ko kalinga ke le lo fo Yesu o le upale me taulia ia ola se nga o le mena le to tele la paula alfa le to no lo langa o wina Yesu taitasi ina ia mafai ona ola e a ve matangata muli ya Yesu ma au mai na malo Yesu po fela fai nga malo nga lo nga fa missionary o le kalesia fatua inga ai ola fa pefia e ola wa umana wa ina ile upo le tua so se vai nga la ia tau sunga mai ki te mo o atu le tato te ia viele li le ai fai ma ba tato taimi ia le toi sutolo minuti e to tato po kalami ia e tona to le sunga ia tito pe sisi vai nga fia fo popoi ia na pasi atu le la sunga e tawa lunga ma tato po kalami tu sa malau o le sisi me pe pa po la ma le ia sa nga sunga ia e ko pe la sunga la e fo tato taimi le si vai nga le mo tu ia sa no ia la sunga missionary ko vati le wa mai atul ma pito ia telton foi saula va yaso Moses ia no ia ona tala pele ole tau male unanga tatu sa mo na fa missionary male nga fa wal fa tai apa tai lava no sunga fa fe nga ia sa mo ne fia ole tatu proclame lava ne sa mo for mission e tu sai male o nga mal tau fo iso fa fe nga nei ni fa la fia le Global Kingdom TV o le aunga ato ina vea tatou tangata keusiano awana na le tau lang o la ina o keusiano o fasili o a mai fu le langa fa keusiano ya so uma lama wa fa mai Yesu au le tu mau ya te e fa o la ina ia lo na winga e mana o mio na tatou tu mau fa pe fea ya Yesu o le langa te ola ya so uma e a mai lo tai au pe au mo wala wa me mo fai pe akala ma tai au wa fo ya te me fai ya so ta itasi ma la to langa ya so uma ia o fa malu si au ne fia la tu le ni polokola o le fa to nunga le polo e masilisa mo e na o ni au kerusiano e fa asino le o kerusiano uma lava po le alto nga kerusiano o ele fa to nunga le o a ule fa tonu mai Yesu
ia wale ave tala le ia mautino ia o mai tangata ile li fa pefena ona lo bo mai tangata ile ina ua papatisa tangata ni ile swafa tama le alo male nganga pa ia lo o le simato training o sing update for ilo sona i fa venga ia lo sen li simato team la tu nei tonga io i fiti na ia lo o i fiti nga wenga fa le la tonga wenga tala i fiti to lima fitu to fitu tolu tene ai tolu o lua o tolu tene ai lima o fatama tolu tene ai fatama ia tasil samo o tene samo o se vanga o la utonga o ia ko le ninga ia le o ma to a vanga le o wina to mo le masina tasil masina la masina mo bo yaso na o fiti e fala tonga lo tala ia o sina report na vili mane ta ile o la malanga ma to tala no na fa pe mal ta ile o malanga ia o ele sto lua lo fa fiu o le la fa fo ko fa fo ia ku to i nei to na o fa to la fa fo ia fa matala mana ia ma fo fa to la ia o le ase ma se me na ma fo na pace lo decision o le au mai lo li ia to fa fo i mai nei i to fa pe ia na mai le to tala ia ma o mosi ia o mose yang fa kuleto ya mose e tala papa ai la tu mose tal papa ia ya fa mai lo ia le la ma mo sali o ta tau to fa fo ya tu to lo le wa ma ile ngai o ngane le wa mo so i fa fe ngano so se fai uma la pa fa o le ta o te fesile o le ala upo le tu ya te o lo na fa mai ale tu ya te o lo ya ta ai nei tu fa fo i me lo ba mai ya ta la tala le ala fa solo ma fa ile interpretation do le tala le na ia o fa tu lo ia e lua me na fa ia le tu ya mo se o fa lo mai i o tau tala papa ai la tu mo se ta papa ia o fa ko lo ia o la se no mala le story ia fa mai ia o la ngale mo ka mo se papa o me nga lo fa e le tu lo o mai ta papa o le sta ia ma o le la tu fa fo ia ia o fa tu lo ia viele pa penela usili o la to mose if you picture Moses o la se le wa nga mo so mai o Moses te ratu ia te aula o te ita yo ru na o ru te ita e reti o la lo pole tu na fa tu ia te o ru mo nei students le la to lo fa fo i mai to o te tal to po ga fa ya kule tu ia te o ru tau tala le papa o papa fa si ko lo woli ia na o lo woli o papa na pa lo ko lo ska ya te o ru ale la lo ta la lo ta ya students ile la au era ile to fa fo i mai sa fo i nei to yo no follow ia si vai no fa ku yo to fe sili le tu po la le vingo fa to le tu ya te o tala mo se ona fa to le tu e tau tala le papa a ta mo se ta papa ya te au la so vai ya te o ru te ta e le ti ma mo se o le ata le te ta o le papa ia tala no so se me e ke la me kala mo papa ya te au la pe al papa lo bolivia a o ru mo se lo ngo winga la o le fa ko le tu ya te o ru fa au va no fa malu si au students nei fa au va no tau tala ia ale la lo ta papa la o la fa lo ta to fa ale le mai tonga sia o fa fiu ia te o ru fa pe na le fa ngol le ngalo lo so fa pe e te me o fo ina te tai ave matou teams o le mele e fa lo ta lo tanga me mua fa fo lo au fa tu si matou team mai ia to fisili le tu sa ono sa fo Yesu i lua mi wa sa lo fa lo ta fo ya Yesu ia ele tu lia o su ia o lo e Yesu si me na ono sa i lava Yesu o le mele fa o na lo ono sa fo i ngai student ia a wo fa fo ia ia fa o to ma fute na matau tala ele upo le tu ia vai wa tafe mai le vai la le vai tafe mai le vai le ola ya la mai nei student e tolu ia pe sa story le fa o ma tu ta to proclame ne va ngol le o le auma ina ia a o nei tu pulanga e ola le tala le ia keriso ia so foi so e au foi le sa lo le na mona ita la mona tinga ia ona fua la ia ka fai unha fai ai ki ya ele mena fai mai ele tua e sili atu ngai lo to la ngona mata ma fa fa mo ia sa mo ne va ngala fia
whaamanuia mai le atua tātou proklame. Ia, o le aunga atua mai whaamoe ina ia toi whaamanatu le polo ina sili. Le ngaluenga whaamisionari tonu Samoa, ma so se Samoa lapa. Ia, ne whiawhi Samoa, o le ase upu whaale tonu le o nei whatau waa, wa le longo maalie, wa pa o papa i lau whaafonga ma lau mai moa ma ne whiawhi Samoa, ia. I poto lava le tau taipe upu le atu, ia te me se fo, ia. O le tau au na, ia e tua tu na, o ane o whaale tonu, ia tatu ave nu le aina, ia ai mai le whina ngalo le tua, ia whaale o tatou lotu, ia uas tatou Samoa manuia, mo a tai au, ai mai se fo i le so, ia. Lo sunga whawhengainga, lau sunga Tito, lau sunga fo le director, we Mike, ia, mai tatou ala leo le Kingdom Global TV, ai mai se fo le tatou TV Samoa mo ne fiafi, ia whamuia mai le tua, ia a fo ni meo whaamawina, whaamanoina tō taimi, mo le nei whai au na, ia, le sofo i Yesu, whaamanuia ia te utau, ia, Samoa, tō whāsoi fua. Tai, ia, sauno ia lau sunga whengaina tito e, mai al tātou pokalame lia fiafi le mai mo tapo e mai so tātou atino. Ia, me se whai al tātou whainga paanga mo tātou RCTV Samoa. Ia, tātai lau sunga le missionari. After you live your level, make our two level. 5 minutes tato proclame lipo, ya molecular and fatai, like for ya, our fata fair for it. Don't live a towel, so far, molecular and fatai tapilanga, my 4 from home and be on it. You're there for yes or never ready tato to a thing like food by a sofa. Therefore, live here, Muriature. Fatai ma whamalo I paanga ma ua lipo kalame po nifo I le tō le Global Kingdom TV. Ia e o whalofa toim toi whatarofat I paanga ma ua umare. Ia misa o le tofia le tua e o lo maua nei awanoa. Ia misa o matua. Ia e whatarofat fo I tātou TV ma. Mori atu le nganga whaftai. I tātou whainga paanga fo I ma tātou TV Samoa. Ia anga le pere tua ma whamanuia. Ia mataro le ia rofangia le tua le fiafi pe tatou taape ia ngale le mo pui le tua lo tu soifua ia miso se maola to e tapena I hui a wale va ia sofo pe a o te ngalo le tua ia ia la se me tu por nei va ia so I la sunga le missionale ia ai fa taila fa se tatou talo ia o tatou malo roi le matou fa tele le tua e u lava ia to e me uma so se mela ma matou te whaia le tua e whaia I maurunga I so inga. Ai au lava no matou fo I atu se komori atu se ngana whaftai mele ata ma whaftai a wana I le toi ni mahtanga I le taunu manuia. Whaftai por kalama ma fuafuanga uma I peo tau whaira o auna le I e whamitala ro whanangaro. Ina ia malama lama ina I tupulanga lalo vao so matou atunu. Le atua matou talo whaftai I news lei po tala matango fie pe fo na au mai wa fo le malo tonga ia anga le pelo machu tua ia ia ida le yo la fio talo ia pui mai leo mai macho a pena lo machu gola ta ia michel vai a su fo mo la ona o isu lo machu li mo lo machu fa o lo machu gole amen ia se fo ia lo simale Lo fatu. Ia, fatu fase fo Samoa le tunu pele. Ah, se fo. Ah, se fo. Samoa.